Odijevanje ima zaista bogatu istoriju koja je pratila revolucije, ratove, društvene promjene i korištena je kao znak kojim se podizala svijest o određenom problemu ili izražavao stav. Ali ono što znam jeste da sam se ja lično prema dizajnu uvijek odnosila kao najvažnijoj profesiji na svijetu. Međutim, mi nismo dizajn studio koji se nametao trendovski. Nismo dizajn studio koji je svoj rad prije svega bazirao tako da bude prepoznatljiv, autorski i stilski. Dizajn od vas također traži da pratite i tehnološke napretke u društvu i da budete etični.